subhanallah dalam live TikTok setiap hari bercakap tentang kesihatan wanita, menopause, merancang keluarga, atrofik vaginitis, menyusui longgar, elak tombong. Itu isu-isu yang Dr. Azimah selalu bincang dalam live TikTok. Terima kasih yang sudi join live TikTok kita setiap hari. Yang kat dalam beg kuning tu Dr. Azimah letak krim hormon sesuai untuk yang umur 40 ke atas, pra-menopause. Dan kalau you all nak pakai pelembab kan, ada adenomyosis lah, ada isu menopause lah, vaginismus lah, longgar lah, kering lah, kentut faras lah, you all boleh guna pelembab. Ataupun sakit tak selesa, FSD kan, mati putih, pakai pelembab. Berbeza tu sebab krim hormon kita suruh pakai sekali sehari. Kalau pelembab 3-4 kali sehari pun tak ada masalah. Kan Atika kalau dah pakai implanon